omwahure ushitamisibwe no Reverend Nicholas Turiyahabwe. Reverend Nicholas Turiyahabwe abire naruga omburisa bwa Karwenyi kandi Abeebembezi bamusimere ahabo kutungura oburisa bwa Karwenyi ahabo kugira ngo bagire aha rurengo rwo busaba dikoni. Nimanya Reverend Nicholas mukoreye abo kuba anambera arugire Karwenyi asigira yombekere kanisa ya mani muno kandi yanungi enyakwikira kwikya uburisa bwa Karwenyi kutunga busaba dikoni kandi cyayisaza hano habayire nkurakurana yo burisa negena mpora baitu nyine kuguma obuhaija Reverend Nicholas cyayisaza nayo neja kubuminga neja kurakurana. Reverend Samugabe sabadikono wa muhumuza ashabere abakristayo ba cyesaza okukwatanisa no mwahure wabo omusya kutungura oburisa bwawo. Reverend Nicholas ahendira kugira ngo tine mu kristayo no murisa owarukwebembera oragume ombwebembezi we kanisa y'abatagisirwa. Ikanisa ya Church of Uganda omuntu oshemerwa nakora mu kanisa ashemerwa ry'ubwiri kunga shanje uburizo abantu barabakora kusayo bari ababiki ngabatagisirwa so mwe nabagisire abandi nigeza ko kubashomesa kandi kunaheze kwetorora amakanisa gona niza kwete okushaba khendire bari kushoroza sente zo kugura motoka yo mwahure kandi miliyoni 9 nizo zishoroziwe. Gashakwa Philip Muranja.